Бу Лермонтов улсатыгар турар уруккута үһүс нөмердах поликлиника жете билигин устужуаннар балыгалара болан турар. Манна билигин өрөмөн үлете балыга самай тутак сиригер, лаборатория болохтак халатыгар ытыллар. Ики көрдөрүнен уанча кос ihe таха бүтүннүү уларыян саңа материалларынан таңылынна. Бу лаборатория бутын капитальный ремонтун 200 группалах патогенный вирусторуна бактериялар төлөдирге санпин эбдебелегер сөптүбэхендерин оңортор хаджабыт. Олаата лаборатория бутын 2 зонага арарабыт. Кидде онна растен, кидде готтугар чинчиелер оннугутабыт. Лаборатория билигин Ломоносов улусатыгар бар эрге жияга үлете тохтобокко салгана турар. Чинчини ыты уопсая бие саланан барар. Хан гормон арас анализтарын, отут тестерин оран белемнилер инфекцияларга эмие береберке ыдаллар. Онон үлелерен кайысхата киең. Урукку кырага сертен манна киең коң жияга эллере үле условиядын билен турар тупсарар. Балыха лабораториятыгар өрөмө үлетен омно түмүктенен эрер ол курдук от күөс тардылан хоторога менен барда белем болуктак очотугар адыржа хыйын ортото үле барда өмүрүйен саңа өрөмөнөмүт лаборатория үлага кирехтак. Устужоннар бехис нөмердак балыхалара барыта 17 тыгынча кихини көрөр истер. Көрдөрнәччи улахан аңара Хотугулу илин федеральный университет устужоннара. Максим Кондратьев юрист идетин бахылырга үйренер. Иккис куруху бидербит. Манна сага тоха жага күспете яхана орча бай, хата кен ком болан, она таз жабалар була химбер, она автовокзал турар химбер. Бертен тохадан суд городокка чогас болай бужай. Бу жияга поликлиника бейте сыл саңатыгар көһөн турар. Онтон лаборатория этеһе белем боллагына балыга толору бу жияга кирер. Хас этә сайы каралан өрөмөн эмие барыга, онон аны күһүн саңа үйрә жылын көрсө, өрөмөннемит балыга анын телетче ахыга. Татьяна Николаева, Иван Максимов, Жокускай, Вести.